Igumbi Lamatshitshi. So basically what we do here is to gather our experiences about officer Okay, hi guys, igama lami uPhendana wakwamzwakhe. Abanye abaningi abangaze bangibiza ngo-cameraman. Namhlanje ngiyanibingelela futhi welcome ku-show yethu entsha ebizwa ngegumbi lamatshitshi. Basically igumbi lamatshitshi se-show la sikwazi ukubiza khona amatshitshi siwa-interviewe nabaphathi bamatshitshi siba-interviewe ngama-journeys nama-challenges abafesa through i-journey yabo ever since beqala ukungena ebutshitshini. So namhlanje sivakashele amahle. So sabona amahle. Bengicela uzazise kubabukele ekhaya ukuthi igama lakho ubani. Sanibonani njani? Igama lami Amahle wakaZondo, kodwa-ke ematshitshini bangazi ngobhali. Ngingenela i-group yasethokozile ezokuthungulwayo foundation. So sicela ukwazi ukuthi ever since waqala ujoyina amatshitshi, uqale nini ukujoyina amatshitshi nokuthi yini yakwenza ukuthi ube na that interest ukuthi awona manje nami sengifuna ukuye ematshitshini bayiphathe amatshitshi? So angikhumbuli kahle kodwa-ke ngenza 6 years this year ematshitshini. Yo, ematshitshini, yo, there's a lot. Oh my god. Like the first thing eyangichaza ngamatshitshi ukuthi nje bayiphethe kahle, kodwa-ke sometimes ngibona ngalendlela le babaphatha ngakhona bomphathi babo, like indlela bayithoba ngayo. And kumnandi ematshitshini nje, ukugida nje kuphela kumnandi, kodwa kuhleka abantu. So ngasho ukuthi wena into ongayithandi la ematshitshini le ukuthi baphinde bahleka abantu? Awangihleka cause ukuhleka kufana njengebullying. So ake sikhulume ngalokho. Most of the time ngiyanotice ukuthi ever since ngamatshitshi i-journey niyithathayo it's not an easy journey, right? Yeah, it's not. Because sometimes uyaba itshitshi but kwi-society ophila kuyona ababelieve ukuthi uyitshitshi because uyadruva, mhlambe niyaphuza, mhlambe niyemapark, izinto ezikanjalo. And some of the people babelieve ukuthi hayi under nomuntu oyitshitshi will never do that. Uma uyitshitshi kushuthi kumele ube nomuntu ohlala endlini ogqoke iketi ezinde, like into ezikanjalo. So from your side nakwi-community ophila kuyo mawuqala ulandele ejeni obayitshitshi, nesiqiniseko sokuthi khona izinto beyikhulunywa ngawe ezike zafica mhlawumbe zacishe zakudiscourage ukuthi le jeni leyo ungayihambi. So overcome kanjani lezo kanjani? So into angayitshela yona ukuthi ungayi ngabantu ukuthi bathini. Angisho niyazi ukuthi kwenzakalani wena lapha necansini nanogogo. Into engiyitshele yona, and kulento leyo ukuthi itshitshi lakuva, like there's a big difference between itshitshi ne-virgin. You get? I-virgin umuntu okhovayo nje, umuntu oyiphathisa njengomuntu nje owadala kabhubhudla. Itshitshi umuntu oyiphethe kahle, kodwa-ke nasemakhempini amanye amatshitshi ayiphethe ha, kodwa-ke ku-right. So ngamanye amagama there's a possibility ukuthi ngaba khona itshitshi esilibonayo lapha eprovince but sasa sithola lifaka idoti lapha ematshitshini. But most of the time thina ku-society esiphila kuyo yabona sinalento leyo ukuthi okay sharp, there are people engathi mangabe ngibiza amajita or mhlambe kasi lakho ngifice emajiteni, I know ukuthi there will be this story ukuthi bani Amahle, usho Amahle loya, Amahle mina ngamqumba phansi nini. So kuba khona lezo nkulumo lezo. So lezo nkulumo lezo nakwazi wayithola mhlambe wayithola kulo situation ukuthi mhlambe there are people out there abakhuluma into ekuzokuyisa umoya, mhlambe abakhuluma into eaffectayo le jeni yakho. Cha, sengathi esikolweni bake basho ingane zazikhona like bengiphethe something bese ngathi ngiyadlala guys, ngithi that's why ngikhethe lento le, ngiphethe lokudla lokho. Bese omunye ugirl athi leso certificate leso amatshitshi sithole nge-mistake. I was like, oh okay njengoba usho-ke. There's a belief than aside in the community ngoba ngisho because most of the time ijenini affectwa i-community nabantu aba-around mina because uyabayitshitshi mhlawumbe unganakho angayithandi lento le abe nenkulumo zokuthi okay sharp Amahle akusitshitshi shuthi kahle ogogo bayabhatalwa mhlawumbe into ezikanjalo. So ngisho ukuthi since waqala le journey yakho eyiphi into oyifundile, mhlawumbe amapha ama-scenarios okwahlangabezana nawo but wazama ukuthi uyithole indlela yokuthi wasolve athi ukuthi uzuyeke ubayitshitshi? Ama-scenarios ukuthi ematshitshini, oh guys,
trauma esematshitshini. Like there is bullying ematshitshini shem angifuni uqamba amanga. There is bullying ukuthi kufike kule phathi leyo ukuthi bathi umntana abantu akagezi. Into leyo ngifundisile ukuthi no man zinake be yourself, ungachinti ukuthi manje soseyintombini manje kumele uzenze omunye umuntu. So is there anyone omaziyo ofisa i-situation ye-bullying ematshitshini? Yeah, usisi wami like thingithi opinion yami kunokukhetha. Umphathi angisho nomntanakhe uma kunomntanakhe kanjalo umntanakhe uma kuyicamp lala kule ndlu leyo bayakhetha kumphathi. Le committee yakhona esematshitshini iyakhetha nje if nomntana lapha ematshitshini bazothi wena uzohlala ngapha uyolala nathi kulelo kamera lelo ukuze umntana yethu vele asinandaba nabanye. Usisi wami amphathisa kanje like umunye umcimbi angaze yenza njani afika late. I understand ukuthi esigcawini nomla sifike late and then bekamele ukuthi bekabuye esikolweni. Manje ke bamvithiza usisi wami bamtshela indaba zakhe ukuthi wena uyachoma ngoba kini niyenza so na so. Athi hayibo bese makafika kithi bekakhala ugela akhala ukuthi bamphethe kanje nje omunye umama wekomiti. So manje wena mawubhekile according to scenario leasiswa ukuthi ama-situation akanje because I'm guaranteed ukuthi there are people out there abasawafeyisa ngomaqembu ngokuhlukahlukana kwayo. Kungezinye futhi izizathu ezingenza ukuthi abanye bagcina sebeyeka le journey le yabona. So wena mawubhekile yiphi solution ucabanga ukuthi mangakuthi kuba khona solution ekanje to abaphathi abanabantwana nabo abaniphethe the same time ukuthi banganiphathi ngokungafani? So i-situation and i-solution solution ukuthi abamphathi mabasiphathise kahle sonke like we family as we group ne family sicane siphatheni kahle and masifika emacampini ekuthani ngathi nathi siyingane zenu angisho nawe nomntana wakhe ungenela amatshitshi kodwa ke nathi sicela usiphathe njengomntana wakho. Manje mina how do I apply nami mfuna bayitshitshi phela unegogo umhlanga lapho amele uyitshitshi what do you mean ukuthi mele ube nelihle ichashaze mele ukugogo azokuhlola maka kulamalanga la sekhona nabafana ematshitshini nje into entsha nje leyo. So yazi njengoba ukhuluma abafana sekukhona sengingababona usually mina nginokuthi mangibona into bese ngibuza usisi wami ne most of the time kunezinye impendulo anganginikezi lezi ngifunane sengingambuza like how do you guys feel like nibe we scenario ukuthi okay sharp ile society siphila kuyo itabane into ekhona ane and kwezinto kuphoqa ukuthi ekwambeni kwesikhathi vele si accept yabona. But manje mangaba sobona leso sitabane lesisambela amajiji lapha ngiyibuza ukuthi how do you guys feel because sengasibona ngisho semfuleni sengasibona sigeze emfuleni. So in that scenario nina nifila kanjani mangaba mhlambe kunomuntu that person like around nina? From point of view I do not feel anything because but nabantu beyigaba nje abantu kodwa ke ichashaza so azalapho siseyitshitshi na into ezinjalo kodwa lamanye amagroup athi bona baya accept itabane baze babe nezinto zamarembo nje amahudi wabo zibe izinto zerembo. So I feel like kula amagroup lawo they accept everything neyitabane nje nabafana bayathatha everything shuthi nawe mangeza bazothatha emhlangeni nawe. Mina ivele ngiyilo nyaya emhlangeni vele next year uyoba umhlanga. So umhlonyana usuwenzile khani ngizowenza next year. So i-biggest wishes zakho for umhlonyana wakho next year ungathi eziphi like ofisa ukuthi lezi zinto zambe kahle? Yonke into ihambe kahle angisenandaba nokuthi abobana bazoza at least ngithi bangenzelile something. I do not mind ukuthi ngeza abantu abawu10 ukuthi bazongisupport anginandaba ngalokho at least ngithi bayangibonga ukuthi ngiphathe kahle until le age lengikuyo manje. So umuntu ongaba kwiscenario mhlambe ukuthi uhamba amajiji but ekasi la ihlala khona ababhelieve ukuthi ijiji advice ungamnikeza yona ukuthi because most of the time nina mangaba uphuma inkulumo zokuthi anisiya amajiji nize nilinde ukuthi uze wenze lo mhlonyana lo to prove ukuthi usesiyilo yabona.
So umuntu mhlambe the same mhlambe kiba abanayo imali ukuthi baprove ukuthi uyitshitshi iphi advice ungamnikeza yona? Like ungayi ngabantu, be yourself. Ngihlezi ngibatshela nabantu abasekhophini yami, be yourself man. Like if uzoya ngabantu uzowa again. So iphi advice onayo for umuntu osaqala osafuna ukuba kule journey le or osaqeda kuqala le journey le ukuthi iphi advice ongaba nayo kuwena? My advice name, like ungayi ngabantu, saphinda lento le ukuthi ungayi ngabantu because ematshitshini kuneyinkulumo name but uzodlula. Kezwa nasemfuleni. Kezwa nasemfuleni ngo-5. Kodwa kasinto embi ugezela emfuleni ngisho. Maka makubanda. Cha. Enivimbele lento le ngomphathi yo. So makubanda vele kuyaphoqa makubanda basathi noma mhlawumbe ngigeza ubuso kuphela ke. Basingenisa bathi basihlambulula phela ngomphathi. So impilo like labantu onokuthola bakhaphile kuyaphoqa ukuthi vele ba what you call bageze nabo. Amele bageze. Oh, ngiyazwa ke. Guys siyabonga kubabukele ekhaya usisa ngazi noma mhlawumbe khona umyalezo mhlawumbe anawo afisa ukushiyela to anyone osafuna ukuba itshitshi or mhlawumbe osafuna ukuba itshitshi kanjani manje? Like nami ngifuna ukuba itshitshi for example ukhula there are people there abafuna ukuba amatshitshi but abana information. No, like uyitshitshi mos. If uyitshitshi ngitshitshi kumele ube ungene groupini ke ukuthi ube itshitshi eliphelele. Phela sometimes umuntu for example ugirl oyitshitshi ongekho sematshitshini it's hard for abantu ba believe ukuthi uyitshitshi. So most of the time lo muntu lo ingabe ukuthi nani mantombazana now for example if ubungakholela ukuthi uba itshitshi ungaya ngamatshitshi ngabe uhlelekile but today we say matshitshini because ukholela ukuthi mawutshitshi kumele ube kuphi ematshitshini to prove a point here ukuthi uyitshitshi. Nami ngitshitshi guys ngicela ningifunele iqembu engizojoin yabona guys nami ngifuna ukujoina lapha nami nkosami ngifuna ubamba umhlanga kodwa ngizwele bathi yagoba or shintshe ikhala mhlawumbe uzoba blue kodwa kumina ke hayi kunjalo ke guys. Ngiyabonga ne guys until we see you on another episode. Danke.